Sorkar Assam kalapan bena ka jingkershan jongka ya ukhanna Karimganj uan kurit kharmakar ubalashna ya kecuti badan bat ka sensor na kabanta kibreu kibamatla. Habapan bena ka jingerap jongka sorkar ya uan kurit kharmakar UMLA ke BJP Krishendu Paul ulapan tip baka sorkar Assam kan beteng ke jingkershan ya une ukhanna khnang ba unla bankot syakajing anglut jong u balong scientist. UMLA ke BJP Krishendu Paul ulalet ya kendu ya une ukhanna pule kelas 9 ha kajing betha menteri rangba ke jella Himanta Biswa Sarma kalong ka khubor ke babahayangi ba uan kurit kharmakar ulashna ya kajuti banyarap ya kibreu kibadan jingduna ha kabor yoi haba menteri rangba ajongi Dr. Himanta Biswa Sarma ulayo jingtip syapang kene kakam jong une ukhanna ula betha yanga ban kendu ya laong upol ula benrap ukwa banlong scientist menteri rangba bat ka sorkar jongi kan ajingerap ya une ukhanna ha kipor banwan kajuti balashna da uan kurit kharmakar kan yarap ya kibreu badan jingduna ha kikmat banbu ya lade ha ka jingshangai na kijing haba kiyat lenti uan kurit kharmakar ude ukhanna bapule ha ka class 9 Harolans Memorial High School Hakamriganj District jongka jella Assam ngalashna ya kene kajuti na kabanta kibreu bamatla lada kadon kano kejing halenti kumta ka sensor badan ha kajuti kan yarap banlap ya kijing bat ka bosa kan ya kijing maham laong ukhar makar ula benrap habappa ka bosa ubreu bamatla unyo sengaw yaka bat unlong ubah husyar bat unkyar na kijing ukar makar ulaong ba ula yo mensim banshna ya kajuti na uwei ubreu ka ribilat ubala sandur ya kajuti na kabanta kibreu bamatla ulaong ru ba uangnut banlong kum scientist kathong jonga kalong banlong scientist nganle ya kikam kibanla banlong kejing mento ya kibreu laong uan kurit kharmakar